Mendai tulong kuma Seni belarim kipol belajar U Adam ringkan kaim Hai dan kisong kisah Belayu kisah ban-ban Tang yuwei pat lamam Ajing pen syayu sointan Adam kaim yusok kibang Ajing pen syayu sointan Adam kaim kipen kenjuban Tebak ladun usok pet peneng Syaklem lamen kiri kidem Ku Adam syanu medan Hang ni kodrai wong ngadan Blai hanta ukiu jindom Na eden ube asndon Ulatim ya usointan Ususun eila ujing kau Ulatim ya usointan Ususun eila ujing kau Kan sadan kariu kintei Bat mukuan prang si jong ka Kin yu roi nak li jong mi Me pan men ap tham ban pu ya ka Kani kadai ka farsi uble Yang isi priu ba usngau sun ei Bula pa lukun marwe Uji kris jaka perkei Bula pa lukun marwe Uji kris jaka perkei Yesus Kristus halor diengna Akad nu uyap saja Ya kipam jong pi jong ada kas nam usai coba Blai hangi ula kula Dik mikeng uba andang Ublawan syaka perkei Kermen ulawan lam Ublawan syaka perkei Kermen ulawan lam Bang ladun usok pen peneng Syaklem lamen kiri kidem Ku Adam syanu medan Hang ni kotrai wong ngadan Blai hangta ukiu jingdom Na eden ube asndon Ulatim ya usointan Usus eila ujing kau Ulatim ya usointan Usus eila ujing kau Kan sadan kariu kintei Bat bukuan prang seni jong ka Kin yu roi nak li jong mi Me pan min ap ham ban pu ya ka Kani kadai ka farsi uble Yang iki priu ba usngau sun ei Bula pa lukun marwe Yesus Kristus jaka perkei Bula pa lukun marwe Yesus Kristus jaka perkei Bula pa lukun marwe Yesus Kristus jaka perkei Bula
luhun marwe